ئەمەدەی قەدەغەیە هاتن و چۆینێ هەبوو هێش ئەو قەدەغەیە بەردەوامە یان نە ڕەوش شەوایە بله شیوان وقت جی آنی زمان کو اف قدخیا درکتنا درve هنجی لدومه ایرو ساعت 5 سرسبه اف قدخه دست بکر لورا ایواره اپراسیون ام بجن کل ناف سوره چه بو لوی دری هفت پلیس بریندار بون جبر ویاجی اف قدخه جالی والیتی آمده و هات سندن و پیشتی افقدخه هم ولاتین آمده خواستن کو بروی نافچه سوری بچین و دخواستن کو تکه ناف سوری لبلی جالی پلیسین دولتین ترکیه و افهات آستن کرن به باریقاتا و جاجی ولاتین آمده جی او باریقاتانا هلوشاندن و بر خودان تاغا اوفیسی دماکو جوانین بجن کو آمده گیشتن تاغا اوفیسی müdahale hat kirin ji aliyê polîsên ewlehiyê ve bi bombeyên gazê û bi avê şîkê müdahale kirin serviya jî ciwan jî bi kevra bersiva polîsan da alozî dest pê kir li taxa ofîsê û ber vê em bêjin riya bazdanê Qoşiyolê û li aliyê Emekê niha alozî û bûyer hîn didome divê bûyerê de gelek em bêjin ku xortên Amedê li ser riyane û lastik dişewitînin û bi kevra êrişê erebeyên polîsa dikin divê gengeşiyê de yekê biyanî jî hate binçavkirin lêbelê hîn ne diyar e ku navê wî û ji kîjan welateyê lê tê îdia kirin ku ev jî rojnamevan bûye lewra makineyên em bên êwanekêşî dest wî de bûye û ew jî bûyer dikişan ji ber wî jî hatiye binçavkirin ev alozî hîn jî li Amedê berdewam dikire wek we jî anî ku li Bakurê Kurdistanê li hinek navçeya jî em bêjin ku ev operasyonên ji aliyê polîsên dewletê ve didome li Sîlîva dîsa derketina em bêjin ku qedexeya derketina derve hîn didome li aliyê Sîlîva ferqîne bi navê din dîsa her wiha li navçeya Lîcê û li aliyê Cizîrê jî dîsa operasyon hîn berdewam dike dîsa li Cizîrê 5 polîs birîndar bûne غاینی ویا لسیلیوا جی دیسا هر وها پلیس هاتنه بریندار کرن جبر ویا جی اپراسیون لباکور کردستان لحمو هم دکاربیجن لنافچه بردوام دکه لی اف اپراسیون ایدی بروی بجارین متروپولی و جی دیچه لورا وک مگوت ایرو اف آلوزی گیشت آمده ناو آمده هنک تاغا اف آلوزی هنجی بردوام دکه باشه سفدا چاپەمەنیە تورکیایە چاوە بەحسا قەدەغەیە هاتن و چۆینە لە باژاران دکە هەروەها چاوە بەحساوان ئۆپراسیۆنان دکە Di medyayên Tirkî de behsa hewkuştina polîsan bi taybet tê kirin lê dema ku li navçeyekê heger derketina derve were qedexe kirin behsa viya jî dike lêbelê heya niha yanî ji bo birîndar wek mesela li Cizîrê jî 23 birîndarên sivîl hebûn lê behsa wan nehate kirin di çapemeniya Tirkî de bi taybet behsa kuştina polîs yan ji birîndarên polîs tên kirin lê wekî de heger ku sivîl yanî were kuştin yan ji aliyê em bêjin ku ew ciwanên ku yan jî heger endamên em bên rêxistina PKK hebe di nav de kes behsa vana nake. Baş e sevda di berê de çapemeniya Tirkiyeyê du alî bû aliyek ya opozisyonê bû alî jî ser bi AKP bû yani di niha da her du alî wek yek kar dikin li ser rewşa Bakurê Kurdistanê yaxud yani bi cuda kar dikin. Bi rastî niha em dikarin bêjin ku medyaya tevayî Tirkiyê bûye sê şax yani yek aliyê Kurdayê yek aliyê cemaatên Fethullah Gülenê yek jî aliyên hikûmeta iktidara AKP'ye ew medyayên hewz tê gotin bi taybet behsa hewkuştina polîsa dike lê medyayên em bêjin cemaatê car cara
بحثا ام بجن کو کشتنا سیویلا جی دکه بحثا بویرا جی دکه لی او جی سر ام بجن کو سر کردا دخوازه کو اقتدار ام بین رخنه بکه یا جی شرمزار بکه دا عالیه اقتدار ده یعنی به نینی گوتنیوان او جی بی آوای کار دکن هاو راستی ام دکارم بجن کو اف کسین کو یعنی دمرن به ریا مدیاین کردی تی برچاوا بوی آوای یعنی روزنامه‌وانین هم بیشتر کو لباکور کردستانی به تایبشی هم کرد هم جی روزنامه‌وانین یین بیانی یانجی ترک به زوری کاری خود کن ایروجی وقت میگوید یعنی او روزنامه‌وانی که بیانی بو وسط ادعا کردن او جی هاتیه بنچاف کردن هر وحال جزیره جی دیسا و بری ویا لنسیبینی جی اجعالیه پلیسان و روزنامه‌وان هات بون ام بیشتر کو بیریندار کردن. بله سفدا کپلان نوچگان انارتی لآمده باکور کردستانی